برز محمود اورال نونر سندیکای روزنامه‌وان ترکیه یه آمده هر جوی باجار باکوری کردستان لگل میادم باش برز. Teşekkür ederim. بله برز پرسامنی کمین برا اف بجبر کویرو روژا جیهانی یا روزنامه‌وانایه روشا روزنامه‌وانم بگشتی ل ترکیه چاوایه مروف دکاره بحث آزادیه کاری روزنامه‌وانی بکه Bir düzeltme yaparak başlamak از gerekir. دخوازم Bugün تشتک سر 20 راست Ekim بکم Dünya که ایرو Gazeteciler روژا Günü falan değil. 21 Yani öyle bir gün جدمه وکر sadece روژا AKP iktidarının جیهانی 2014'ten روزنامه‌وانی bu yana نینه و elde ettiği تنه bir ده gün سال olarak 2014 و aslında ل kutlanmıyor da. ترکیه Bu جالی sene آک herhalde پارتی و biraz وکر viral روژا oldu. روزنامه‌گریه Sanal هات alemde. Böyle bir günden راگهاندن basın ل örgütlerinin, ترکیه dünyadaki diğer basın او یک وساتیز زانین ve deneyimli و ل gazetecilerin ترکیه hiçbirinin haberi yok. روزنامه‌وان پسپور های خاش و 2015'ten bu تشتینی yana نجی سال AKP 2015 و birdenbire آک böyle bir gün پارتیش icat نشکه و etti روژه ve که و bunu هات kutlamaya درخواسته هوله و başladılar. دست به پیروز کردن Muhalefette و روژه maalesef کردن bu اپوزیسیون hatanın ترکیه لهینا جی مقابل ده توماران ده لهینا جی دمام روف بری خود ده گلک توماران وکر روژا جیهانی یا روزنامه‌گریه دیدن صدم آوی چیه گلوش بوی چه نه روژا روزنامه‌وان ترکیه لی روژا روزنامه‌وان جیهانی yani işte bunu aslında iktidara sormak lazım. یا راستی Çünkü دوی مروفی hakikaten پرستیج böyle bir دستات gün بخواب yok. بکه Bizim böyle که bir راستی günden در روژه haberimiz که yok وحانی نه و gazeteciler های olarak. آمه و که روزنامه‌وان Neden böyle bir روژه که günü icat وحانی نه و ettiler چما de روژه که kutlama وها gereği درخواست duydular? نهولی و پیوستی Niye به böyle bir پیروز Dünya کردن و Gazeteciler دیدن Günü'nün ismini چما koydular da ناوی bugün که روژا dilekinde جیهانی bununla روزنامه‌وانی ilgili valiler لبه başta روژه olmak کردن üzere işte ده iktidar سری دوا که kanadının پارێزگار her و kesimi, باسک نزیکی آک hükümet پارتی و düzeyindeki یه نزی bütün حکومتی و bakanlar داست حکومتی ve ده و diğerleri همو وزیرندن و neden böyle bir günü kutlama جمانن gereği duydular? چما Onlara پیوستی sormak تن lazım. روژه که وها Gerçekten پیروز bu بکن bir şaka براستی değil. پیوسته من روژ وان Böyle bir بپرسیش gün برکا و حنک yok. نینه Biz bugüne kadar روژه böyle که bir وها günü نینه و hiç حیا duymadık روژه ve ما ایرو kutlamadık. ما روژه که İlk وها defa نبیست بو ما bu پیروز sene نکر biraz بو çok popüler oldu جارا galiba. یکمی نه Duyulmaya ایسا başladı. زیده 21 ناوی Ekim در Dünya کرد که Gazeteciler گوتن Günü. روژه جیهانی Yok روزنامه‌وانی gerçekten که böyle وکه bir şey. 22 Yani جوت Türkiye مهه براستی Gazeteciler تشتک Sendikası وها bugüne نینه kadar böyle bir gün سندیکا kutlamadı. روزنامه‌وان Daha ترکیه önce de هیان ها روژه که وها kutlandığını پیروز نکرده hatırlamadık بونو ve بار görmedik. نکیم که هیان ها Şimdi جهات به hakikaten پیروز bu کردن günün من نخواه neden ندیدیم böyle لی adlandırıldığını ve kutlama لیکا gereği ایرو چما duyulduğunu پیوز دیتنه iktidar ایرو وکه kanadının روژه açıklama روزنامه yapması وانی lazım. به راگهانه Muhalefete de ben پیوسته buradan دستلا bir به sakin olun که çağrısı آشکارا yapmak istiyorum. بکرد Çünkü از böyle bir gün خوازم چه yok. Onlar اپوزیسیون da رژی oyuncudan به suyuna که kapılıp ببیجم که günümüzü روژه که kutlamaya وها başladılar. نینه کو Bizim böyle bir راد günümüz بن و yok. دست Dünyanın پیروز da کنه böyle و bir günü روژه yok. دیکن روژه که وهای Ve جهان bunu da تنه yine و یا önemli مجی bilmek تنه و lazım. پیوسم رو Şimdi بیج işin روژه به diğer در tarafına بخله dönelim. لعالیه Yani bu دنیه به hakikaten bir بابته deli kuyuya taş یه attı. Onu براستی çıkarmak که için که دینه büyük که برک çalışsa با biraz وجه zor بنی olacak بیری herhalde. هزار کس بخواست من Böyle در bir بخیرن günün که زحمته olmadığını tespit روژه که ettikten وها پشتی sonra که مگو Kürdistan نه روژه که da راستقینه یا bölgemizde لکردستان gazeteciliğin جی و ve لنافچه و Türkiye مجی genelinde و gazeteciliğin لسر durumu راستا nedir onu ترکیه جی روش konuşalım. روشنامه کاچی هم لسر Şu بی anda که bizim بحث Türkiye گوتو Gazeteciler بیجام بکن Sendikası'nın kayıtlarına göre بله 34 لگوری dolayında آمارین سندیکا gazeteci روزنامه‌وانان arkadaşımız یا ترکیه yaptıkları 34 haberler ve روزنامه‌وانین gazetecilikle مجبر ilgili نوچین کو کرنوش بر پیش faaliyetleri خیر yüzünden روزنامه‌وانی tutuklu هاتنه bulunuyorlar. گرتن ها Daha bugün işte Van'da تنه ایرو geçen لباجار yıl وانه oldukça kamuoyunda tartışılan insanlık درباره dışı bir olayı درباره haberleştiren بویره که کو Mezopotamya پارچه بو Ajansı'nın لدر و muhabirleri 4 مرواتیه بو arkadaşımız چهار helikopterden حوالین ما atılan insanları چهار haber حوالین ما کو yaptıkları için نوچل سروان کسین کو yargı önüne هلیکوپتر هاتو çıktılar. بنا آویتن نوچه Biliyorsunuz چیکر onlar bir بون sürede اون دزانن کو tutukluk تینا almışlardı. دارزاندن و دمکیجی هاتو Daha بنا bugün گرتن 4 arkadaşımız ایرو yargılanıyor. Dün دادگی هوان چهار yine حوالین ما gazeteci بریوده چه و arkadaşlarımız هر وها yargılandı. دوجی Ondan دادگی önceki حوالین gün من yine روزنامه gazeteci وان هبو arkadaşlarımız روجا بریا و yargılandı. یجی دیسا دادگی حوالین من Yani روزنامه وان ülkede هبو gazeteciliğin آنکل لوی durumu والاتی روش gerçekten çok روزنامه vahim. وانی براستی İktidar گلک öteden زحمت و beri گلک gazeteciliği ve کتی روشکی medyayı ele تانگا geçirmekle ilgili bir çaba حکومت peşinde. دخوازید که Bunda روزنامه‌وانی önemli و ölçüde de başarılı مدیا به olduğu تمامی görülüyor. کنترل Zira بکه و şu لگوری anda خویاجی دیگه Türkiye'de تر خوازی yayın سرکفتی hayatında بویا olan bütün لوران medya حال mecralarının ترکیه toplamının %95'inden سادین و fazlasını دو iktidar پنج bizzat مدیا kontrol ediyor. راگهاندن ترکیه Geri kalan جالی sadece حکومت %5'lik بخواهد kısmında دی کنترل muhalif کردن medya تنی پی سادی olarak پنج وی که مدیا onların da bir اپوزیسیون kısmı مرد muhalif کاره görünse بنرخینه de بله. لی باشه که وانه هر چند binasında وقت اپوزیسیون desteklendiğini بنخویا söylüyorlar. کرنجی Yani و زیده تر بر به آوا burada حکومت دی ülkede ودمنشنو
او یک جد بس هدم کل وی ولاتی خلق آزادی خوایا ورگرتن نوچهان جد دست بدن بله برز جبلی وی که جی درباره رخصتن بونه حوالین من روش بله نمابانه وکه کرم واجی گوت یعنی روژین بوی آواهی هرچ قاسی سمبولیک بنجی لسرانسری دنیای لی دبه وسیله کمروف بکاره به بحثا پرسین آزادی روشنامه گری بکه مثلا لترکیه دوان سالین داویده آزادی تاکه کسی دموکراسی سینوری و گلکی هاتیه تنگاف کرن راپور ناف دولتی و که پسند کن و رخنه تون لترکیه دبن بگشتی اف نبونا آزادی دناوا و جواکه ده چه قاسی باندور لکار روشنامه وانان کریه Bakın bir kere bu 21 Ekim'e ilişkin bir hatırlatmada درباره bulunmak istiyorum. 21 جود مهد از خازم چتکی جی ببیر بخم کل ترکیه و لنوچه اما روژه که روژن که روژنموان رزیل جه دگرن 4 روژن یک روژه 6 نیسان روژه گشتن و قتل کردن روژنموان و یادن روژه 22 نیسان روژه روژنموان کردیه و روژه کردن جه روژه روژنموان کرده و هر و هوای که جشن راگهاندن سالبگر راکرنا سانسوره لو را ام بخواش بلی بیت روژه کم پیروز ناکن پرانی وانا جید بناو جشنان دا کو ساتن پناسه کرن و تنن ارخاندن جی هر وکه کو انها جی واجی نها باز کر او روش آنتی دموکراتیک و نبونه دموکراسی کل ترکیه هیا جب وکه سندیکا روژنمه وانان اموان روژه پیروز ناکن لو را او داخیانی که به بونه وان روژان جی ام دادن وان زمان گف یه حکومتی لسر را گهاندن ام رخنه دکن و شرمزار دکن دما که ام دوی چارچوبه دا لیدنیرن اگر که دموکراسی تو نبه و دمه در روش جواک چه با و ده بفاتسا لگوری که مروف دبینه لترکیه براستی دی جواک ده خنقه لبنیرن تشتین که سیداد پکر باز کرد و آشکارا کرد نهانه و 6 ماه بصادان تشت آشکارا کرد و تشتین گله عجیب و سیر بلاف کرن لی تر روزنامه وانه که لترکیه نکاره پیوان ادعام بکه و بیلن روزنامه وانه دوزگرین که دوید دمل دست بکنه لبو تفگرش جاوه خالوان تشتان دگرن نها یا راستی یا مظروف و نه ظرف و بخواد خنه روژه و دوزه لسداد پکر بده کن بلا دوزه لسداد پکر جیوه کن لیتشتین که گوته جیهنه او پیساتین که باز کرنه و حساب و یکی کی بده چما ده درباره و یکی ده دوزه نهاتیت تومار کرن چما روزنامه وان نکنن پیوان بویا بکون براستی دوی وارده گلگ رخنین تند همبر حکومت هنه همالاتی مجی همالاتی روزنامه وان مجی براستی گلگ تنگاسی خواهنه ببردوام حکومت بریکا دادگه زختل روزنامه واناندی که وکه چکه که لسد جوان بکارتینه و کسا که نوچه که نبدل حکومت بنویسینه دکاره وکه تروریست ببناو کرن و دکاره وکه کاره که تروریست پیناسه بکه و روزنامه وان وکه تروریست دکاره ببناو کرن و نوچه اینکو چه کرنه جی وکه آشکارا کرن وان زانیاری و شرطی حکومت دنرخینه هم قلم شورین حکومت جی ایریشی وان روزنامه وانان دکن و دخوازن که دوان بیدنگ بکن درباره مافتا که کسی روزنامه وانان دا جی مگود که پرسکری کوانیا خری خستنه هیا لبنیرن لروزنامه هوریتی دا زیدتر جی 3 سال بصادان حوال ماجی کارات ندور خستن و تو کسی وان نهاتی قربو کرن هندزانن که روزنامه هوریت بکریدیا که جالی دولت حکومت بخوا او هاتو بو کرینو دابونه کمپانیا دمیر ارن بیکو لیره که خرج بکن پشت بخوادی هزکر را گهاندن وکه آرتشه که و تن اوانا جبر که سندیکایی نه او همو قوتاندن همو درخستن تو یک جوان حوالین ما هیا نها جی نهاتن قربو کرن حوالین ما اینکو دکارن کار بکن و بوان موچه اینکو مرو دکار بی سفالت جیان خواد دومینن و اینکو کادرون جی پرانی خواه لدر و دینه هشتن و اوانا همو
درباره پاشرو جوان دا پرسکری کن گلک جدی هنه دمجاره سندیکابونه دا پرسکری کن جدی جالی حوالین موته جیان کرن و لساحه پرسکری که هنه هر وها هزین اولکاری گلک پرسکری کن جه روزنامه بانان را در دخن به تایبتی جی لعبنگاری و کردان درباره خدایین ناساندنه دا گلک پرسکری کن دجین او ناسنامه خواهیم که ددن پولیسان یا جی هزین گوند پارز یا جالی جندرمان و او بلگه تونا نه قبول کردن و نهیلن کلوی قاده کار بکن دیمنه تونا تنه جبرن و لیدان دخون و یا جی تنه بنچاف کردن بله برز اورال بله شرط و مرجن هون بحث دکن براستی آستنگن مزنن لپیشیا کار روزنامه وانان یعنی دناوا وان شرط و مرجان ده کنترل روزنامه وانان چاودیری وان لسر کار حکومت دام و دزگهن خدمت چاوا دبه مایه روزنامه وان دکارن خو بگینن زانیاریین پیویست Çok zor. Ulaşabilenler gelek zahmeteyin ku dikarin xwe bigihîne jî di derbare paqijkirin û veşartina wan belgeyan re hatine erdar kirin û bi rastî xwegihandina zanyariyeke wiha mirov dikarî bibêje hema bi temamî nemumkîne û heta mirov dikarî bibêje ku tu derfetoveyekê jî tune ye ji ber ku desthilatê di vî warê de li ser rojnamevanên dijber gelek او gelek tirsandine û gelek xwe li ser wan disepîne û rojnamevanek dikare mirov di rojnamevanek rewşeke wisa bibîne ku nikaribe xwe bigihîne wê rewşê hevalên we yên ku li wê kanal we kar dikin gelek caran li vir rastî pirsgirêkên û hatên di rewşekê wiha da li Diyarbekirê di derbarê hikûmetê da tu zanyariyeke veşartî yan di derbarê parêzgariyê da zanyariyeke veşartî belav bike yan jî rojnamevaneke ku nikare biçe parêzgariyê çi qas gengaze ku wan zanyariyên werbigire bi rastî jî evan gelek zehmetin lêbelê ji bûna mirov kare rojnamevaniyê bike evana ne astengin her çi jî be divê dema zehmet û ya faşîst de eger rewşê xwe heyî jî em biparêzin wê demê em dikarin li hemberê desthilatê serkeftî xwe bihesibînin lewra rojên gelek zehmet re em derbas dibin desthilat bi awayekî mirov dikarî bibêje ku weke derase bi ser rojnamevanan re derbas dibe û ji bo kanalê tonên jiyanê bixetimînê çi destê wan tê dikin ku em dikarin divê şert û zîrifan da li ser lingê xwe jî rawestin ev ji bûnema keyfxweştiye bi rastî gelek rojên zehmetin zehmete ku mirov divan rojan de ser lingarin jî rast gelekî spas birêz Mehmûd Oral nûnerê Sendîkaya Rojnamevanên Tirkiyê ji ê Amedê her ji wî bajarî li gel me bû